ipabilis na nin ng Department of Transportation o DOT aring pamanalakad kareng 16,575 housing units para kareng pamilyang apektado ning North-South Commuter Railway o NSCR at target mayari bayo mapupus ing 2026. Agpangking utos ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., siguraduhan na atin lang agara na alipatan masaleseng bale reng apektadong pamilya bayo ing full operations ning NSCR. Italakad lareng pabale king South Luzon, king Laguna at Naik Cavite kabilang ing San Pedro, Biñan, Santa Rosa at Calamba. King Northern Luzon naman saklo ing Angeles City at siyudad ing San Fernando king Pampanga at Kalumpit king Bulacan. Ing 147 kilometrong NSCR Ibat Clark hanggang Calamba, asahan niyang magpabilis king biyahe. Mamuklat migit kumulang 350,000 na obra at magsilbi karengalos metong milyong pasahero balang aldo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Toto, King Balen, susuyo.